she decided ukuthi namhlanje I'm not gonna lock her in this car. Athi ngimhambise kubaba wakhe. Lo muntu unobaba wakhe. Yabo. So she drove wangihambisa ke lapho kuhlala khona unkosikazi kababa omncane. Where la cabanga khona ubaba ukhona. Kanti unfortunately nganoma that weekend ubaba engafikanga okanjani because angimtholanga ubaba mangifika. Wahamba nami. La kuhlala khona ke unkosikazi kababa omncane kungathi kusemakhaya awekho ama street lights kumnyama ene kunezintaba. Kunezintaba indawo engathi namahlathi nyana so afike angehlise emakhaya kunalezi zinto ezikuthiwa inqulumo where kunendlu kababa omncane kababa omdala ngababa ubani wonke umuntu omfana la ekhaya uyakha la bese lithi unkosikazi wakhe is a big home. Elijate khulu elinamakhisha amaningi kanje ukuthi ekhaya umloni umfowene ngakha khona nami ngakhe khona sonke umuzi wakithi ula so ngesizulu sithi inxulumo. So afika ngehlise egate indlu kababa distance it's a distance like I had to walk a distance and la akuna gesi kumnyama kunamahlathi nani so afika ngehlise egate athi yehla ke uhambe kubaba wakhe ngithi yazi indlu kababa wakhe uthi kuphi ngithi mina ngehle ngedwa ngihambe ngedwa athi mina ngijahile ngifuna ukuhamba yabo and ngivele ngibone vele ukuthi if ngingehli la uzohamba nami sibuyele lapha and I did not like the situation ade ngikuyizolo. I felt very unsafe and bengicindezelekile for isikhathi eside so uthi ngivele ngehle ngihambe mangihamba ethi ufika unokhe mangifika lapha ngifike ngiyanokha akekho wavula noma bebelele kakhulu noma nganginokha kancane but I stayed ngaphandle emnyango so ebusuku kwaze kwangathi kuyaqala kuyakhanya so I stayed outside kwaze kwangathi nje ngathi sekuyaqala ngiyabona manje ukuthi ngase kufuna ukusaka angazi ukuthi wayengibeke ngoba nesikhathi but if ngingathi ngiyaqala nje ngiyaqegela ukuthi wawoba ikhathi I think kwango 11 and I stayed outside kwaze kwangathi ke kuyakulokhoza ke ngalokho ngiqhubeka nginokha